Vlada Severne Makedonije, kao i sve nacionalne vlade širom Zapadnog Balkana, imaju ogromnu šansu. Imaju šansu sa Green Deal, imaju šansu sa novim planom za rast i imaju šansu isto tako da koriste Rome kao potencijal, pogotovo zbog problema sa kojima se ceo Balkan suočava u smislu demografskih promena. Vama je jasno da 100 miliona evra u 7 godina ne može da zameni strukturne i sistemske reforme za koje nacionalne vlade treba da investiraju. Ali ono što mi možemo je da damo modele vladani za jačanje preduzetništva i ekonomija kod Rome. Imamo uspešne modele. Ekonomski inicijativa za romski razvoj preduzetništva isto ima bazu ovdje u Makedoniji. Ona može da da ekspertizu državi kako da ukrupnjava biznise kod Roma, da zapošljava Rome. Istovremeno imamo drugu instituciju koja je evropska, koja se bavi obrazovanjem i zapošljavanjem, koja je investirala da Romi danas u Makedoniji imaju više od 2000 visokostručno obrazovanih Roma, koji su ljudski potencijal za ovu državu generalno. Isto tako imamo institut za evropsku romsku kulturu, koja može da pomogne u značajnoj meri, pogotovo na Balkanu, u kojoj i države i dalje koriste politiku mržnje i nasilja i etničkog nacionalizma da prave razdor među nama. Dakle, ta institucija može da pomogne državi i Makedoniji, ali i drugim nacionalnim vladama u Zapadnom Balkanu da razrešavaju taj problem. I naravno, vidjet ćete večeras, fondacija koja je zadužena za političko učešće Roma će raditi na političkoj edukaciji, na političkom učešću Roma, ali i na političkoj reprezentaciji. Da Romi mogu slobodno, iz uverenja, iz ubeđenja da glasaju za svoje političke predstavnike. Probleme svi znaju već godinama, oni se samo talože, ali ja mogu da vam kažem šta je novo. Novo je samo nivo intenziteta tih problema koji kad dođu u susret sa svim drugim problemima sa kojima se države suočavaju, kao što je unutrašnji mir i stabilnost i jedinstvo, strateški pravac država. Sa druge strane, isto spoljna politika ka Evropskoj uniji koja je vrlo problematična za sve nacionalne zemlje. Sa treće strane, imate i globalne efekte kriza, kao što je rat u Ukrajini, kao što je rat u Gazi, koji direktno utiče na Evropu i sve to smešta pitanja sistemskog rešenja Roma u treći kolosek. Mi smo svoj izbor napravili. Mi mora da idemo napred bez obzira na to da li imamo i neke prijatelje usput ili ne. Dakle, mi mora da idemo napred, mi smo napravili svoj izbor. Sad na nacionalnim vladama je da li hoće da rade zajedno sa nama, da u ovoj borbi pokazujemo progres koji će da dovede da bude dobro i za Rome i za Makedoniju. Ja sam naravno optimista zato što nemamo opciju za predaju, moramo da se borimo.